Studio Taha, prezentirala islamsko lilki Robaničip, tari bavča ehlibejteskiri aleyhisselam. Penjaribe edevlehem leskoro baribe. O Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve ali vakerga. O manushalin, čači paske palomande na ne Peygamberi, ni umeti palotumende. Odoleske keren ibadeti tumare gospodareske, këldinen o panç vaktia namazi, postinen komasek Ramadan, keren haq, den zekjati taro tumaro barvarli pa slobodno voljaja, hem pokorinen tumen tumare vladarenge, kak huven ko dženeti tumare gospodareskoro. El Hisal, strana 3 O Imam Ali, aleyhisselam vakerga. Kada dikja o bari pe stvoriteleskoro, diknona o stvorenja keteakja. Nehjul belaga shelubishu enja. O Imam Ali aleyhisselam vakerga. Blago odoleske kovaso sa pedelja, pođandipe, mangipe, mržnja, primiba, napuštiva, keriba lafi, hem kjutiba, buti hem lafija. Posvetingja iskreno samo e Allaheske. Bihari Lenvar, tom eftavar de šefta, strana 2. O Imam Sadik aleyhisselam vakerga. O kalbitano o kere devleskoro. Pa mamuke Nikas Andre osven edevle. Bihari Lenvar, tom eftavardesh, strana 5. O Imam Sadik aleyhisselam vakerga. Amareslet benikia tane odola, kola sokeda tane korkori setinena pezbutko Allah. Bihari Lenvar, tom enjavardeshutrin, strana shelu shovardeshuduj. O Imam Bakir aleyhisselam vakerga. O Allah mangela taro leskere robja dujbukja, te oven leske zahvalna, a ov te bajrarel lengere niametija, hem te roden oprost, a ov te oprostinel lenge. El Kafi, tom 2, strana 4 O Imam Husein aleyhisselam vakerga. Čači paske o Allah subhanehu ve ta'ala. Na stvoringja e manushen ništo javereske. Osven te penjaren le. Paket ka penjaren le, te keren leske ibadeti. A keda ka keren leske ibadeti. Na neto ovellen potreba nikaske javereske, sem robijate oven. Safinat al-Bihar, tom 2, strana shelu oftovard. O Imam Zeynul Abidin aleyhisselam vakerga. Na neto ovel propast e vernikonge, kola su isilen trin stvojsvija. Te verujnen ko je kipa e Allaheskoro subhanehu ve ta'ala. Kova sonanele amal. Te verujnen ko te vesuli e pejgambereskoro sallallahu aleyhi ve ali. Te verujnen ko beskrajno rahmeti e Allaheskoro subhanehu ve ta'ala. Safinat al-Bihar, strana 5 de šefta.